Fikelele bafowethu sizwe sakithi umntakaphoshiya ke lona hey khona lokho engike ngakusho ey'nsukwini ngabona abantu bevungama belwa bethukana bekhuluma iy'nhlamba when I said uJesu aka-exist. I'm still going to say that even today uJesu does not exist, uSathane does not exist. Mntakaphoshiya, why are you saying that? Bafowethu sikhulumeni iqiniso ukuthi uJesu if ever had to exist uya-exista. Do we think bekuzomele kube khona abantu abangamazi bamlethelwe ngabanye abantu bathi uma bemletha bafike bazobahlukumeza bebanikeza uJesu? Ake sibhekisiseni kahle bafowethu, singalibalekela iqiniso ukuthi 16th century when kufika imfundiso kaJesu eAfrika yafika kanjani? Yafika through colonialism. Ama-colonizers bafika basebenzisa igama likaJesu leli uku-enslave abantu abamnyama, babulala abantu, ba-torture black people. Africans were tortured and killed to accept uJesu. So if uJesu was existing, how did he allow people to use igama lakhe to enslave abanye abantu benze izinto ezibuhlungu? Ngisho namhlanje leli igama elithi Jesu, nokuzwa abantu bethi igama likaJesu linamandla, sengingacishe ngikuvume ngithi igama likaJesu linamandla okwenza inkohlakalo ngoba avele wafihla amanyala igama likaJesu. Igama likaJesu liyawafihla amanyala. Once umuntu aqhamuke ngegama likaJesu uyamkholwa umethembe bese lo muntu akulimaza. Yabona, I will tell you the truth bafowethu. Abantu baningi abantu ababulewe yisonto nevangeli likaJesu ukundlula abantu ababulawe uSathane, because umuntu uqhamuka ngegama likaJesu bese ezokwenza izinto ezimbi egameni likaJesu. Kuqolwa ogogo imali yegrant. Just imagine umuntu asebenza iminyaka ahlale esegugile, noma usebenzile iminyaka noma azange asebenze esegugile, ugovernment athi no, angeke usakwazi ukusebenza wena usugugile, sikunikeza imali yesondlo. Kufikwe egameni likaJesu kuthiwe lo gogo makakhiphe okweshumi, lo gogo makakhiphe iminikelo. Egameni likaJesu kuqolwa imali yabantu, egameni likaJesu kuhlukaniswa imindeni. Kunabantu namhlanje abanokuthi banama-encounters, bahlangane noJesu, batshela abantu ukuthi abaphume emshadweni yabo, batshela abantu ukuthi abalahla amaringi, batshela abantu ukuthi abalahlise. Egameni likaJesu kumoshwa imizi yabantu, kuhlukaniswa imindeni, kwenziwa yonke lento, but uJesu uthulile. So if one is going to tell me ukuthi uJesu ukhona uya-exista, ngicela ungibuzele yena Jesu lo ukuthi uqasheleni ngemva ngaphesheya ngaphezulu kwamafu, ngemva kwamafu kwemosheka kanje emhlabeni egameni lakhe. Yini into emenza angavela azohlenga igama lakhe? Because abantu bayafa egameni lakhe. Why angavela uJesu wakhe azohlenga igama lakhe? Because he cannot say uzojezisa abantu ngemva kokufa abayekele baqhubeke belimaza abantu. Iy'ngane ey'ncane lezi esinganacala ezisuke ziye emasontweni zithi zona zifuna uNkulunkulu bese zifika kudlale ngazo emasontweni, uthi zona zisinde kanjani? Omunye uzongitshela ukuthi spirit of discernment, udisena kanjani umntwana omncane? Because uthi mayezalwa atshele ukuthi no, asimele siye esontweni, afundise indaba yesonto, athathwe umzali amfake esontweni, noma mayeqala ekhula yena azithandela isonto because of indlela kushunyayelwa ngakhona nangendlela iBhayibheli lichazwa ngakhona. But-ke mayefika lapha athola ukuthi umfundisi unezinto azenzayo, le ngane ihlukumezeke laphaya. Why will Jesus give these people intambo ende athi uzobajezisa sebefile but baqhubeke bemosha umhlaba? Mina mawuzothi uJesu uya-exista, ngicela ukumbona uJesu azohlenga igama lakhe. Ngifuna again ukuthi siphinde sikucacise futhi lokho ukuthi bafowethu igama elithi uNkulunkulu, mina personally angilisabi lelo gama lelo, because lelo gama ali-exist. So we have to separate umdali, umvelinqangi owavela kuqala, omkhulu wabomkhulu, who was known eAfrica before 16th century kufika iBhayibheli. Mele simhlukanise noNkulunkulu, because uNkulunkulu yigama abelungu ababezama ukuthi omkhulu wabemkhulu bahluleka basebethi nkulu. So once when I say God nkulu does not exist, I'm not lying. I'm not saying umvelinqangi aka-exist, but uNkulunkulu lo wabelungu does not exist. So leli igama elithi uNkulunkulu leli liqhamuke ngaleyo ndlela leyo.
again leli gama elithi God nalo so ixoxa ngenye imini but igama elakhiwe le ngamaRoma ngonkulunkulu bamaRoma labo God la eAfrika thina okhokho bethu babazi umveli nqangi omkhulu wabomkhulu owavela kuqala. Angikubonise mbukele ekhaya ukuthi as much as ngikuchazela ukuthi how does igama elithi uNkulunkulu liqhamuke kanjani, I want you to understand ukuthi onkulunkulu isizwe nezizwe noma ngithi isizwe nesizwe sinendlela yaso yokurecognize onkulunkulu baso. So lo oqhamuke sekuthiwa owakwa-Israyeli lo akusiyena wakwaZulu, akusiyena wakwaXhosa, akusiyena wakwaTswana, akusiyena wakwaPedi, akusiyena wakwaVenda. Lo oqhamuke sekuthiwa waka-Israyeli ke lo asimazi thina eAfrika. uNkulunkulu wakwa-Israyeli unenkohlakalo yakhe yaseBhayibhelini yakwa-Israyeli. Mawungathi uyabhekisisa kahle, ngeke ngayithinta last week ngalento, ngicela ungifundele mina Isaiah chapter 45 verse number 7. Lo uNkulunkulu wakwa-Israyeli lo uthi yena wenza konke, wenza okuhle aphinde enze nokubi. So ekugcineni gcina singasazi ukuthi yena noSathane bahlukene kuphi because yena wenza okuhle aphinde enze nokubi futhi again. Ubheke lapha kuDeuteronomy chapter 20 ufunde from verse number 10 from verse number 15. The very same uNkulunkulu lo esithi thina uNkulunkulu uthumela isizwe sakwa-Israyeli uyaba-advise ukuthi bahambe bayobulala ezinye izizwe, bayotorture ezinye izizwe, bafike babulala amadoda, baqede bathatha abesifazane nemfuyo babuye bazozisebenzisela bona, basebenzisa abesifazane as sex slaves. Kusho iBhayibheli lakho ngoNkulunkulu wakho loyo othi mina ngiyamthuka. So mawuthi mina ngithuka uNkulunkulu bani loyo ongathumela isizwe ukuthi asihambe siyobulala amadoda, sithathe abafazi sibuye sizobadlwengula labafazi, sithathe imfuyo yabanye abantu sizwe uNkulunkulu bani lo nenkohlakalo enjalo? So loyo uNkulunkulu waka-Israyeli akusiyena uNkulunkulu wase-Afrika. uNkulunkulu wase-Afrika omkhulu wabomkhulu umvelinqangi wayelobuntu, efundisa isizwe simnyama abantu base-Afrika ubuntu. Babengaphili ngokuthandaza okhokho bethu, kodwa babephila ngokwenzelana. Sasingenayo into okuthiwa ama-household riches, kodwa sasinama-tribal riches of which inhlupheko kamakhelwane kwakuyinhlupheko yami. Umuntu uma ngabe kwakhelene engenazo inkomo, abomakhelwane babekade bamnikeze inkomo ezamasiso zizale bese babuye bazolanda onina bamshiyela amathole akhulisa isibaya sakhe. Yile ndlela umvelinqangi wavela kuqala umkhulu wabomkhulu bekade abafundisa ukuphila ngakhona. Ayikho into bebayikhulekela ukuthi izokwehla esibhakabhakeni, kodwa yonke into bekade beyenzelana. So yile nto mina engizama ukuthi angikubuyisele kuyo umuntu omnyama, mntana se-Afrika, ukuthi ubuntu iyona ndlela yokuphila. Akunamuntu ocashe ngemva kwesibhakabhaka esiyokhuleka kuya sinikeze izinto, kodwa uNkulunkulu womuntu, ubuNkulunkulu bomuntu buhlala ngaphakathi komuntu. So lisebenzisa leli gama kodwa liyiphutha lona, kodwa solisebenzisa ngoba lijwayelekile vele. ubuNkulunkulu bomuntu bungaphakathi komuntu. Ispirituality somuntu omnyama siqine sona sisodwa ngaphandle kokuthi uvule incwadi zabokuza bese uyathandaza. So when I talk about Jesus bafowethu, indaba kaJesu iyahlupha. uJesu aka-exist. One, ngicela ubheke laphayana igama uletter J ukuthi uqaleleni uku-exista kwi-alphabet. Uletter J uqala exista kwi-alphabet ngo-1524. Introduced, it's an Italian man, Giorgio Trissino Gianni, something like that. And makaqala afaka uletter J kwi-alphabet, before letter J yonke into eno-J bekade ibizwa ngo-Y. So umbuzo kimi uthi uJesu yena igama lakhe lelo lithole kanjani? Because uletter J ufakwe kwi-alphabet after yena eseshonile 1500 years yena eseshonile. So ulithole kanjani lelo gama lelo? Because if ever someone is going to come with this theory yokuthi uJesu bekade kunguYeshua HaMashiach, okay, ngayivuma leyo nto leyo, but Yeshua HaMashiach in Hebrew, when you translate it to English, it doesn't become Jesus, it becomes Jeshua. So how did uYeshua become Jesus? So uyabona into ukuthi kukhona la kwakhiwe khona igama elithi Jesu lakhiwe kwaqala. Okwesibili, mawubheka impilo kaJesu, ngicela ucheck i-ancient history yase-Egypt.
khona unkulunkulu wase-Egypt okuthiwa nguHorus, a falcon-headed man. uHorus waphila impilo exactly ekaJesu. Istory sikaJesu sibhalwe according to impilo kaGod Horus uNkulunkulu wase-Egypt. Ungaya noma ucheck i-ancient history yase-Egypt nakuma drawings wama-pyramid wabo banawo ama-drawings aka-God Horus. But okubuhlungu, even today there is no archaeological evidence of the existence of Jesus ngaphandle kwethuna lamanga elikwa-Israel. One, asina mndeni sinethuna any generator, generation to generation, but asina family that claims the royalties of the grave. Ikuphi family kaJesu? Angithi kuthiwa uMaria waba nabanye abantwana ngaphandle kaJesu. So labo bantwana labo ababa noMaria apha ama descendants wabo. Umuntu ozoqhamuka la athi uJesu uya exist, ngicela ungibonise umndeni owubufakazi bokuthi ngempela uJesu uya exist. Uma sifuna ubufakazi be-existence kaShaka Zulu, sishona le kwakhangela le kwaNongoma, bakhona onkosi uMisa uZulu laphaya, bawubufakazi bomndeni wakaShaka Zulu. Ubuphi ubufakazi bomndeni wakaJesu? Buphi ubufakazi bemndeni yabantu baseBhayibhelini? You go to Egypt, you don't find any archaeological evidence of the existence of Moses. UMoses anga-existanga. Nanamhlanje ungafunda i-ancient history yase-Egypt, ayikho umlando ukuthi kunesizwe sake sagqilazwa e-Egypt. Lento itholakala kule ncwadi, the book of fairy tales, the fantasy book, incwadi okuthiwa iBhayibheli. Zonke izinto zaseBhayibhelini zitholakala eBhayibhelini kuphela. You can't trace them outside of the Bible. So that proves ukuthi this thing is just man-made. Kusha kweGomora, ezinye zezinto nje that does not make sense. That does not make sense. Ezingatholakali lezi ncwadi, lezi zinto lezitori lezi zitholakala encwadini le kuphela, but azitholakali ngaphandle kwencwadi. So muntu omnyama, I'm not trying to fight with you, but I'm trying to say I guess let us reason outside, noma let us reason beyond systemated limitations. Ake sicabanga ukudlula lama limitations wama systems. Ake simkhipheni uNkulunkulu, ake sikhipheni spirituality sethu phakathi ebhodleleni leChristianity. Ake sikhipheni ispirituality somuntu omnyama phakathi ebhodleleni noma kwi-concept ye-Christianity. Ke sibeke umuntu laphaya, sibeke i-Christianity laphaya, because there are too many things that does not make sense. You cannot tell me ukuthi Africa was the richest continent before colonialism, before Christianity came, but i-Christianity mayifika Africa seyazi uNkulunkulu kakhulu, seyathandaza, sinamasonto amaningi kakhulu, ngasho ngathi namagama asiphelele. Namhlanje kunesonto elibizwa kuthiwa Holy Jerusalem, kunesonto elibizwa ngokuthiwa Helicopter of Heaven, Horses of Heaven. Amagama aphelile, but inhlupheko iyanda. Sinamasonto amaningi, ithina esikhiqiza abaprofeti, ithina esikhiqiza abefundisi, but ithina esihlupheka kakhulu. We are the most poorest continent. In each and every street we have churches. Kumabhilidi la elentozana eSouth Africa, Nigeria, Ghana, uthola ibhilidi eliyi-1 lina about 7 churches or 17 churches, but we are the most poorest continent. Why? Ukuphi lo nkulunkulu esimthandazayo? Bafowethu, mina sengingasho ngithi lo nkulunkulu esimthandazayo lo ongaphesheya kwesibhakabhaka, mhlawumbe mangabe khona unkulunkulu asimfuneni kwenye indawo, lo ongaphesheya kwesibhakabhaka angekho. It doesn't exist. Amadlozi wona khona amadlozi. Amadlozi, uma umuntu ezothi amadlozi akekho, uzama ukusiprovela ukuthi naye akekho. Angifuni ukukhuluma ngokukhonza amadlozi, but ngikhuluma nge-existence yamadlozi. Othi amadlozi akekho kusho ukuthi yena akekho, yena kwayena akekho, because phela ngithi amadlozi abokhokho bethu abake baphila abangasekhoyo. So uma uthi amadlozi awekho, uzama ukuthi wena abokhokho bakhe azange bababekho, azange babakhona. So ngoba okhokho bengazange babakho, kusho ukuthi wena awukho personal, uphila ungekho. Because uma ngizofa nami ngiyoba idlozi komunye umuntu. So uma ngizothi amadlozi awekho, kusho ukuthi mina ngi-exist. So lo othi amadlozi ayi-exist, kusho ukuthi naye aka-exist uqobo lwakhe. Mhlawumbe unenkinga. Leli ivangeli vele inhloso yalo maliqalwa malisungulwa ngo-325 lisungulwa ngabo Constantine elentozana eRome, before bazocolonize umhlaba wonke ngalo. Inhloso yalo, it was to control people and to exploit people. So they have done umsebenzi wabo kahle, they've done their homework well, they exploited people, bakwazi bathola control, bas exploiter, basiqola,
and now bawuphethe umhlaba wonke vele. iBhayibheli it's a multi-trillionaire business that is a living legacy, an unending legacy, century to century, that is giving them riches. Thina eAfrika siyahlupheka. So lowo moya loyo uhambe wahamba waze wangena kithi, mase bayitholile into abayifunayo bawushiya kithi lowo moya lo. Namhlanje our pastors, our African brothers are the ones who are enslaving and exploiting their own fellow black African brothers in the name of the gospel. Bathatha iminikelo kubantu abahluphekile. Awukwazi ukuthatha i10% yomuntu osebenzayo ahole noma u5,000, ahole noma u10,000 inyanga nenyanga, because once uthatha u10% wemali yalowo muntu loyo, already lento ayiholayo ayizikhavi zonke idingo zakhe. So mawuthatha i10% wena umbhadalisa i-tax yento engeke izibuye back futhi kuye. So at the end le mali oyithathile wena izomfaka esikolodweni, because whatever what was supposed to be covered by that money now kuzosala igap lapha. Lo muntu kumele ahambe uthola imali somewhere ukuthi acover lesa sikolo lesiya. So at the end isonto is the one that is making Africans poor. I mean, I'm telling you, if singatholi government noma president strong, but for 5 years Africa, in all African countries we are closing churches down, asivale namasonto, iBhayibheli silivale. I'm telling you, umnotho wase-Africa ungavuka, abantu base-Africa bangavuka babe rich, because isonto is the business that is enriching individuals and destroying abanye abantu. Abantu bakithi eAfrika bayahlupheka, baqolwa isonto. Abefundisi bahlala ezindlini zanokusho, abantu abanikela esontweni bahlala emikhukhwini. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uma uthi uyakhuluma uliswa yibo labantu abahluphekayo. Bona labantu abahlupheka ngendlela abantu bakithi abalenyazwe ngakhona la emqondweni bagcilazwe to the point yokuthi they fight to defend abantu ababa-exploitayo. Uzwe umuntu ethi siyanikela kuyasebenzela, but the very same person othi uyanikela kuyamsebenzela unokulala ngendlala. The very same person uyisibonelo sokuhlupheka. Maqala kuvuka ama-xenophobia kuthiwa abantu abaqhamuka ngaphandle eSouth Africa basiqedela imisebenzi, kuvuka wona lamakholwa uthole segijima elwa nabantu baqedela imisebenzi. But the very same people ibona laba bathatha imali zabo futhi banikeza abantu. Bathi banoJesu bathatha imali zabo banikeza abantu mahala, bese qede lapho bayohlupheka. Ufike hayi bafowethu, Africa, it's time to wake up. Akunamnikelo ozonikeza umfundisi ozophinda ube isibusiso. Asikho isibusiso ozosithola ngokuthi unikeze umfundisi. Let me teach you bafowethu. Isibusiso asilenga asibuyile phezulu ezulwini. Isibusiso siphuma kumuntu ojabulile mawuye wamsiza. Esaqala isibusiso siphuma kumzali wakho okuzalayo wena ngokwenyama. Jabulisa abazali bakho. Khona abazalwane namhlanje abangakhulumisani nabazali babo. Njengoba sibheke kuma Easter kanje, so maye ukhona omunye ozoshiya abazali bakhe belambile ahamba ayonikela kubefundisi, because ucabanga ukuthi isibusiso sezandleni zamfundisi. Bokubeka izandla uzuvela impandla, akunasibusiso sezandleni zamfundisi. Asikho isibusiso ezandleni zamfundisi. Isibusiso siyophuma emlonyeni womzali ojabulile. Umzali makajabulile athi mntanami ubusiseke, leyo nhliziyo yakhe ekhululekile uma ezokhuluma kanjalo, ukukhuleka kwenhliziyo yakhe ukuze izinto zakho zivuleke. Lokho enisayokwenza lapha nidlala ngesikhathi senu nje bafowethu. Nisayohlala ama-3 days ema-community hall, banidlisa baniphuzisa ama-lentozana, ama-appetizer nama-JC Rocks, bathi igazi likaJesu, banidlise naloko esinkwa lokho okuyiphepha lokho ngathi ukukhandwe nge-take away box, bathi umzimba kaJesu, bathi impilo yenu izoshintsha, nikhumbula inkosi uJesu. Akho inkosi uJesu oyikhumbula ngalesa sinkwa samaphepha, akho inkosi uJesu oyikhumbula ngalela wine lelana. Zonke lezi zinto is imaginary. Akunamzimba womuntu ongaphinde ubuye udle wena usaphila. Ucabanga, just imagine umsangano lento kuthiwa udla umzimba kaJesu but udla into ephuma kwi-oven. UJesu i-character yencwadi. He's a book character. Then example yokudla umzimba wakhe ukuthi udle ilentozana into ephuma kwi-oven, business lomunye umuntu. Bafowethu yini kanti esilimazile la emqondweni? Can't we see ukuthi the very same thing le esifidwa ngama-Easter kuthiwa umzimba kaJesu ibhizinisi komunye umuntu. Ama-companies akhanda leya nto leyana awamkhola nokumkhola lo Jesu, ayadla ayasutha, awamkhona umkhola lo Jesu.
So if ugijimela ukuya kwi-Easter njengoba sesibheka ama-Easter kanje so awukhulumisani nabazali bakho noma ujabulisa abazali bakho ujabulisa abefundisi akho Sibusiso uyosithola. Angisale sengikutshela vele ngithi uma ngabe unganabo ubuntu ngaphakathi hlala phansi nakwi-Easter ungayi. Amazwi ayisikhombisa la niyolalela nithi amazwi ayisikhombisa asho uJesu niyodlala ngesikhathi seni bafowethu ayikho yonke leyo nto leyo. Niyodlala ngesikhathi seni nje ayikho yonke leyo nto leyo. Angikhohle nyamalanga ngihleli kwi-internet ngibuka ama-videos ngabona i-video yasisi lapha uPenintuli sisi siyabonga wherever la ukhona khona lento akwayisho yangithinta wathi wena abazalwane masiya kwi-Easter bagijimela amazwi ayisikhombisa akhulunywa uJesu esiphambaneni kodwa bahlulwa amazwi awu-3 athi ngiyabonga ngiyaxolisa ngiyacela. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo ukuthi abantu bahlulwa nje ixolisa mawenza into wrong ugijimela ukuyolalela amazwi ayisikhombisa uthi uJesu wathi elenga wathi bathethelele abakwazi abakwenzayo. Lelo zwi lelo lesikhombisa lelo lishunyelwa umuntu ongathetheleli ihlobo zakho ongathetheleli umphakathi. Awukhulumisani nabantu elokishini awuzwani nabantu elokishini uhamba ubona usathane everywhere just because usindisiwe wena. Omunye umuntu uzikhonzela kaMasango noma uzikhonzela eZCC bamnikeza indayela zakhe noma bamnikeza itswayo wakhe ukuthi before alala awuspread phambi komnyango wakhe nezinhloso zabo nezinjongo zabo. Wena mawubona enza lokhu ubona usathane but mawusuka lapho uyoshumela amazwi ayisikhombisa uyolalela amazwi ayisikhombisa. Ayikho yonke lento eniyenza bafethu nidlala ngesikhathi senu. Mungabe unganabo ubuntu ngaphakathi kwakho yeka namazwi ayisikhombisa ukuzimoshela isikhathi nangalezi zinkwa lezi ezamaphepha lezi yanithi umzimba kaJesu yeka ukudlala ngesikhathi sakho. That's nonsense. Ayikho ngeke ikusebenzele yonke leyo nto leyo. So I'm here bafowethu to say Africa wake up. Asekeni ucindezela ukuzimoshela isikhathi ngezinto ezinga-exist. uJesu does not exist. uSathane does not exist. Futhi ngicela laba lokho ngibabona la kuma comments lokho bathi bona ngisebenzela uSathane bafowethu mina I've never signed a contract with uSathane angimazi. Ngicela ningichazele uSathane unjani ngicela ningichazele futhi ukuthi yini injongo kaSathane. Cela ukwazi izinto ezimbili ngoSathane. Engabe uSathane unawo yini ama good morals? uSathane uyafundisa yini izinto ezinhle? Uyafundisa yini ukuthandana nokuzwana ukuncedisana ukulekelelana ukuphakamisana nokubambana kubantu na? Yonke lemisebenzi engiyenzayo I'm even uniting divided families imndeni ehlukaniswe inkolo. Miningi imndeni esengiyisizile ukuthi ixolelane ba accept ukuthi bayimndeni bazelwe bonke ehlukaniswe inkolo. 2016 eThembisa ngike ngangena door to door nabanye abangani bami sicela ama donations ukuthi sibhadale ifuneral phela ithatha umzimba womuntu ayongcwatshwa kubo eSwatini abafowabo bekhona la ngoba lensizwa yathi isisindisiwe bayishunqayeze esontweni layo bathi leli verse leli kuthiwa uJesu bathi mabemtshela bathi abafowenu nonyoko bayakufuna lana wathi abafowenu nomama yilabo engihleli nabo bonke abenza intando kaNkulunkulu abangenza intando kaNkulunkulu akusibona bamshubaza bamtshela ukuthi bonke abantu abangenza intando kaNkulunkulu akuseyona umndeni wakhe. Wajikela umndeni wakhe lo mfolo batshetha abasasa umndeni wakhe ngoba bona benza izinto zamasiko wena useyakholwa. Bathi mabemcela lo mfolo bathi sicela usilekelele at least mangabe benza umsebenzi bamcela imali abancisha atheni imali yakhe ayiye emadimonini kanti uzophela umsebenzi. Wahamba wamphelela umjidi umsebenzi. Usumphelela umsebenzi waqala ukugula. Lapha esontweni ngesikhathi esebenza waye-engagile enye intombazane bagcina sebehlala bonke. Futhi naso nomshado omncane awenza because wagcina ngokushada washada umshado omncane nje awenza washadela esontweni. Wamake sure ukuthi abafowabo abezi lapho ngoba phela akaphilisani nabo kahle. Kanti uzohamba umsebenzi umphelela umsebenzi umjidi wagula walala esibhedlela. Wagcina eseshonile. Ama savings wonke ayewasevile isikhathi esebenza yaphela imali bezama ukuthi ukubhadala bebhadala ama bills we healing okuphila kwakhe. Kwala kwehlula wagcina ukufa kumnqobile. Mase kumnqobile ukufa lentombazane ayishadile nomndeni wayo balanda abafowabo abatshela ukuthi no phela na umfowenu useshonile bathi bona kade washona umfowethu. The day wajoyina lela sonto wathi thina ngoba sisindisiwe asasiyibona abafowabo ilelanga washona ngalo kithi because ayikho into bekayenza bekangahlangani nathi bekangasivakashela ngenzi lutho at all. So thina asimazi lo muntu lo bonana ukuthi nizothini ngaye. Isidumbu somuntu sahlala almost close to 2 months eGovernment Mortuary lapha eJimmiston up until lentombazane inconfront ingicela ukuthi mfethu ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukukhuluma nomphakathi ukukhuluma nabantu cela ningisize la lo muntu lo ahamba ayongcwatshwa. Ngathi uma ngiya kubafowabo bathi abafowabo nayi inamba yaseSwatini bakhipha inamba kuphela nayi inamba yaseSwatini ningafonela le ekhaya mhlambe bona bazomlanda noma
bazonihlangabeza eBorder Gate thina singene. Ngathi mangikhuluma nabo lapha eSiswatini bathi bona bangakhona ukubhadala ifuneral ezomhlangabeza eBorder Gate. Sangena door to door eThembisa sicela ama donations emphakathini sabhadala ifuneral yamthatha yombeka eBorder Gate yaseSiswatini and then bamhlangabeza bamthatha wayemakhaya. Ngenxa yensindiso bafethu insindiso inobungozi kabi. Kwangena insindiso ekhaya umndeni uyaqala uhlukane phakathi abantu baqale balwe. Because once kwangena insindiso ekhaya kwasindisa umuntu oyedwa phakathi ekhaya uyaqala abona usathane kubafowabo aqale abona usathane ngisho kuma wakhe omzele. Cabanga uma wakhe okuzele wakugcina 9 months la esibelethweni sakhe 9 months esibelethweni sakhe namhlanje ngoba usindisiwe akasindisiwe ubona usathane kuyena. Waba nomfowenu okhonza kaShembe wena usindisiwe ubona umuntu olandela usathane. Pho sibakha kanjani ubuntu sase nokudivide ngokweyinkolo kanje? Sase nenkolo ekhohlisa abantu ngalohlobo ixabanisa abantu ngalohlobo lolo. So when I am challenging Christianity, I'm not fighting you, I'm not fighting umuntu onesikhumba esibrown njengami, but I'm fighting into esihlukanisayo singabantu. Mina nawe as people, as Africans, we have got one common thing esihlanganisayo ukuthi mina nawe singabantu. Uma kwenzeka njengoba ningithuka kanje ki-comment section, ake uzibuze ukuthi mhla wavuka umakhelwane wami ngokomsebenzi mhlawumbe uthola umsebenzi bakutransfer uzovuka umakhelwane wami la ebusuku mawuhlaselwa zigebengu uzobiza uJesu uzobiza iBhayibheli noma uzobiza mina makhelwane wakho ngikulekelele. Uma kwenzeka undlula maKristu yekani lokusangana lokho uhamba nilwa nabanye abantu banginto eningayazi inkolo umsangano lento le. Awumtshele wena ukuthi mhla wahlangana nezigebengu zafuna ukukubamba inkunzi undlule eduze nomuzi weSangoma ngeke ubalekele emzini weSangoma. Mhla watholwa izulu elinesiqotho undlule emzini weSangoma ngeke ubalekele khona ucashela izulu uzonqamela ukuthi ubanjwe inkunzi bakujubule bakubulale because lo muzi weSangoma ukwazi ukungena kona. Ebafowethu asiyekeni uzama ukureplace ireality ngefaith. Ifaith inkolo lezinto ezirequire faith nama-beliefs all those things are imaginary, but i-reality siyayibona. Mina nawe singabantu siyadingana ngaphandle kwenkolo. Mina nawe sabantu siyadingana, singahlangana ngaphandle emgwaqweni ngiquleke la phansi eceleni kwakho wena uyabona nanga umuntu phansi la into engidinga ukuthi wenzeni ungitholele amanzi ungenzele nomoya ubize ambulance. But so kwenzeka kanjani lokho mangabe siqabana ngeze inkolo? Nake nizibuze maKristu abantu enibathuka ku social media nibathukela inkolo nithi defend uJesu nilwela ivangeli. Uyakucabanga ukuthi mhlawumbe one day uyozithola uthuka umuntu okuthi njengoba sibhizi la emhlabeni siyahasila sonke akekho umuntu ophakelwa uJesu. Uyothi mawuvuka ekseni usubmit uzokutha kuyaqasha endaweni ethile usubmit iCV and then bakufonele bathi woza for interview. Ufika uinterview lo muntu umthukela uJesu. Uyothini amagama wakhe ayokubamba abamba impumelelo yakho ulwela uJesu into ongakazi wayibona. Ungavumi ukulwa nomuntu ombonayo wakini umlwela uJesu because uJesu umfunde encwadini. Bafowethu, let me say this, akekho umuntu othanda uJesu, akekho umuntu othandwa uJesu sikhohlisiwe sonke. Uthanda kanjani i-character sencwadini ongayibonanga? Uthandwa kanjani into ebhalwe encwadini ingakutshelanga yona? So if someone is going to say I love Jesus, no, you are deceived to say you love Jesus. You cannot love something that you're reading about in a book, but you love something that you see. You love someone whom you see. So if we are failing to love each other tina sibonana kanje, so then how did we start loving our characters wasencwadini? I rather love Spider-Man than loving Jesus. If I'm failing to love you as a brother ngikubhekile ngikubona ngoba ufaka ubuhlala ekhanda, ngihluleke ukukuthanda ngoba uphatha iBhayibheli, ngihluleke ukukuthanda ngoba ufaka ibheshi laseZCC, ngihluleke ukukuthanda ngoba awukholelwa kuJesu, awukholelwa indawo uyi-atheist, ngihluleke ukukuthanda then bese ngiyoclaim ukuthi ngithanda i-character sencwadini ngithanda uJesu. What kind of love is that? What kind of love is that? Bafowethu, insindisi iyayihlukanisa imizi yabantu. Kwangena insindisi ekhaya sekumoshekile. Kwaba ibhadi kwasindiswa yedwa abanye bengasindisiwe lo yedwa osindisiwe ngisho nokulekelela. Bafowethu, khona abanye abantu abalimele kakhulu emqondo to the point yokuthi odade wabo uma bezala beba nezingane eziningi bazalelana bengasebenzi, kodwa ingane zamfundisi isibusiso. Uyakwazi ukuthi ngebhe ngama-birthday waso nikhiphe imali emasontweni ukhiphe ingane zamfundisi uzihlalisa ka-McDonald's uzithengele ukudla, but ingane zadadewena ukwazi ukuzithengela next. Uyakwazi ukwenzela umfundisi izinto kodwa abafowena ukwazi ukubenzela next.
Sinabantu namhlanje la abanama debit order, uyasebenza une debit order wena eya kumfundisi, asiyeke le 10, asiyeke lo mnikelo esontweni, kunanale extra eya kumfundisi. Siya ku December kuthiwe Thanksgiving, pastors appreciation, uyonikeza umfundisi aboma 10,000, but ezakhe ihlobo zegazi abantu ophume nabo esibelethweni esisodwa akwazi ukubenzela lutho. Sinabantu abanjalo, sinabantu ababalulekisa inkolo ukundlula imindeni yabo, sinabantu abayeke imindeni yabo ilamba kodwa babe benikele esontweni. Ngisho umakhelwane noma ngasusa umndeni wakho, umakhelwane wakho akungqongozele ekseni ngesonto athi Maki asinasinkwa nabantwana endlini, bengizocela noma ngabe 20 rand, uthi hayi Maki nami anginalutho bakithi, bengizokuzama ngabe nginakho. Lapho leso sikhathi uphethe 200 rand uyonikela ngayo esontweni, uthi ufuna isibusise esontweni but ushiya umuntu olambile ekhaya. The way inkolo isilimaze ngakhona la emqondweni. So bafowethu, stop loving things that are imaginary. Start to love reality. Start to love one another. Love your brother that you see. Love your sister that you see. Vele inkolo yazela lokho. uJesu angithi washo kanjalo lapha eBhayibhelini encwadini kaMateyu wathi, I did not bring peace but I brought a sword to separate a son from his father, a daughter from her mother, and a daughter-in-law from her mother. So vele uJesu uzele lokhu kuzosihlukanisa singabantu. Ingakho ngithi mina uJesu angimfuni because uzele ukuzohlukanisa abantu. Yonke into ehlukanisa abantu mina ngiyifuni. Ngabe uJesu ngabe yonke into ehlukanisa abantu mina ngixabene nayo. So mangabe uSathane ongisebenzisayo ukuthi ngifuna ukubona abantu bebambene, bezwana, bencedisana, belekelelana, bethandana, danko Sathane, ngicela ningitshela ukuthi ukhonzwa kanjani, ufuna ukumkhonza uSathane. Lo Sathane kusho ukuthi unamandla ukudlula uJesu. Kusho ukuthi lo Sathane uyaphila ukudlula uJesu. If ever I'm used by Satan to promote humanity against divisions that are created by inkolo kaJesu, then that means uSathane uyena okumele simkhonze mangabe kunjalo, because uSathane unothando ukudlula uJesu. uJesu uhlukanisa imindeni, uJesu uxabanisa abantu. We have got people who are hallucinating each and every day, dividing people. Sinabo brother Enigma bavuka from nowhere and come and tell people ukuthi uJesu akafuni lokho, uJesu akafuni lokho, and then you find bafethu nike nawabona ama divorce aqhumela steer ngendaba zika Enigma, telling people ukuthi ama ring abuye esihogweni. Omunye engimazi personal wathatha iring yakhe wayilahlela, wayiganda wayilahlela le phansi. Indoda yakhe yabuye ubuhlungu yathi le ring ngazi ngayithenga ngamalini, so uyenze kanje, so wayilahla kanje, so imali engaka waphela umshado ngendaba zika Enigma. Imndeni icamene ngaphakathi eFree State, khona omunye umndeni oseFree State owacisha wangcwaba ingane yawo, umndeni kuphela, umphakathi ungekho. Ngihambe ngabalekelela ukuyobangcwabela because bengabantu abangasekho enkolweni, ngoba safundisa ukuthi umzimba womuntu awehli ngaphandle komfundisi. Angazi into sayithathaphi ngendaba kabrother Enigma ukuthi umuntu ofe ngokuzikhunga abantu abangawu-attend umngcwabo wakhe, umphakathi wale ndawo wahlala phansi wangaya. Labana abantu basizwa ukuthi udade omunye womndeni wasuka endaweni ahlala kuyona nequantum igcwela abantu aphila nabo ukuthi bawumlekelela. Samngcwaba sina labo bantu nalomndeni loyo, umphakathi wonke uhleli bathi aba-attend umngcwabo womuntu ozikhungile because ubrother Enigma uthe ku-wrong lo. So umbuzo loyo ukuthi kuze kwenzeka izinto ezibuhlungu kanje egameni likaJesu elokhu ecashile ngemva kwamafu, engabuyi ukuzovela akhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani. Bafowethu eBhayibhelini uNkulunkulu wenu weBhayibheli wathumela ingelosi zehla zenyuka zizocheck abantu emhlabeni, kodwa kulomhlaba lothi siphila kuona akabuyi kuzo-inspector, akathumela ingelosi izocheck ukuthi engabe sisakholwa kahle yini, izinto zihamba kahle na. Iy'ngelosi iy'ngqondo zabantu, kumele kuqhamuke kuvuka umuntu ahallucinate athi bengihambile ebusuku ngilele ngaphupha ngabona ezulwini kunje. Yizo lezo iy'ngelosi esinazo namhlanje. Lezana ezazisehla ngesikhathi seBhayibheli kuze kuthiwe uJakobe wabambana nengelosi walwa nayo wathi angikuyekela ungakangibusisi. Asisaphinda angasazibona futhi nakulo mhlaba lo. Thina sibona abantu basikhohlise ngengqondo zabantu babona iy'ngelosi. uJesu athule lapho angaveli ukuzolungisa wonke lamanyala. So if ever someone is going to challenge me and say uJesu exist, cela uJesu yena abuye azolungisa lamanyala asemhlabeni ayenzeke egameni lakhe. Abantu bahlukene phakathi, bayaxabana, bayalwa, imishadi yaphela, iy'ngane zijikela abazali bazo ngegama likaJesu. Umndeni ihlukene ngaphakathi ngegama likaJesu. Makeze uJesu azohlenga igama lakhe. Angasitshela ukuthi abantu bazofa bese uyabahlulela sebefile because le nonsense iyaqhubeka iyenzeka emhlabeni. He has to stop that, because makunjalo kusho kona ukuthi u-self-centered akabacabangela abantu abahlukunyezwayo la emhlabeni phela, ngoba labantu abastop ukuhlukumeza abantu ngegama lakhe. So Jesus is self-centered.
because it doesn't think for people who are being abused on earth egameni lakhe angabuyi azobahlangula labo bantu. Someone is going to tell me ukuthi you need the Holy Spirit, you need the Holy Spirit. Yeah, I call Holy Spirit next la, because if you are telling me about the Holy Spirit, how did you know about that Holy Spirit? It took your brains to be educated to know Holy Spirit. Uma namhlanje ungathi wena ufunda incwadi iBhayibheli ngomoya ongcwele, ngicela ungivumele ngize namapilisi wami azokuthathela ingqondo sikuphuzise wona uhlanye bese uqhubeka ufunda iBhayibheli ngomoya ongcwele ke ungasena ngqondo zakho ngikubonisa ukuthi akunamoya ongcwele next, you have just being played by your brains ingqondo zakho. Mhla waphuza amapilisi okuhlanya wahlanya iBhayibheli angeke uzulibone ngokamoya, ungalifunda noma livaliwe, ungafunda namapage angekho, ungalifunda liqala ngapha liye ngapha, because ingqondo ayisekho. Religion destroyed your brains. There is no Holy Spirit. Mangabe umoya ongcwele kwaba khona eBhayibhelini kulomhlaba losiphila kona, angikaze ngubone umoya ongcwele mina, awukho, akhona oyedwa umuntu ozothi unomoya ongcwele la emhlabeni, ayikho le nto leyo. uJesu makabuye emhlabeni azohlenga igama lakhe, angasithumela umoya ongcwele, makafike emhlabeni azohlenga igama lakhe. Uma ethumela umoya ongcwele mawungezi ngezingqondo zabantu, masingatshelwa abantu, masumbone umoya ongcwele la emkhathini la akhulume nathi, singatshelwa ingqondo zabantu. Ziningi ziyenzeka uyazi, Christianity it's a dustbin. Christianity, a dustbin. Why am I saying Christianity dustbin? Everyone has realized ukuthi amaKristu are desperate for a validation of this belief. Abantu abadumile, ama-celebrities, uma sebebona ukuthi udumo lwabo seluyaphela, abangeke basakwazi ukwenza imali kahle, they turn and then they start claiming ukuthi sebengamaKristu sebayakholwa. Abazi kahle ukuthi lezi amaKristu zezi-celebrity sengisindisiwe zijabula kakhulu, ziyaqala ziyamlandela ziyamphakamisa lo muntu, impilo yakhe iyabuyela, uzenzela imali. Ngibone nogogo Sikhotheni sinise kade yena ushiya ubungoma phansi sewusindisiwe sewuyakholwa, amaKristu ajabulile. Abazi kahle ukuthi no uyaziphandela usisi. She has realized ukuthi indlela yakhe iphelile lapha ebungomeni, ubekade angasena attention. Vele umbonile ukuthi saseyisangoma nangu wajika waqala ukuba i-DJ, wabona ukuthi akambi kahle nangu uzala ebuKrestwini la. Ungasikudala ungamangala angavuka esevula isonto because ubonile ukuthi kulahlile lapha. Christianity it's a dustbin, kulahlile lapha because these people are so desperate ukuthi lenkolo iyiqiniso. Ngisho nalabafana bomrapper laba, uma sebebona ukuthi ilento zani bayaphuma ku spotlight, baqala bazenza amaKristu. Uma nithi ugogo Sikhotheni usesindisiwe, wamukela uJesu uselahla ubungoma, makangabulahli ku social media, makabulahle kwangempela ubungoma lobo. Endumbeni yakhe eziningi izinto ezikhona, simazi ewumuntu ona ngisho nezinyoka. Ake sibone lezo inyoka lezo eziphindisela la ayithethe khona, ake sikubone lokho, akucace ukuthi usesindisiwe phela, aphume vele completely total, angaphumi ngokwe social media lapho ebungomeni. I was watching a video. Le video bekade ngiyibukile, it's one of the pastors engeke ngimbone khona la kuma podcast la, I think umfundisi uNtanda, if I'm making a mistake. Ngimbone ehamba nomunye umzalwane beshisa iproperty yasendlini esigangeni, beshisa umbhede, beshisa nezinto, athi yena lo mzalwane lezinto wazithenga ngeback door, so ziyamvimba zomvimba ukuthi angangena ezulwini, njengoba sisindisiwe makashise izinto azithenga ngeback door. Bafowethu niyayibona ukuthi Christianity ukuthi it is continuing destroying our Africans. I-poverty ezosala. Just imagine ushisa umbhede uthi umuntu awuthenga ngeback door. Ushisa umbhede uthi awuthenga ngeback door. Inkolo le. The very same religion ekwenza ushisa umuntu umbhede uthi uthenga ngeback door. Inkolo okuthi mawufunda iBhayibheli babehamba Abraham bayoqhwaga izinto zabantu, bayobulala abantu baqhwaga izinto zabo, but namhlanje wena mntwana seAfrika ushisa umuntu umbhede uthi umbhede uthenga ngeback door. eBhayibhelini babehamba bayothumba inkomo zabantu, babulala abantu, bathatha izinto zabo, bethunywe uNkulunkulu. Namhlanje la wena utshelwa ukuthi washisa umbhede wakho. Bazalwane ningavumi ukwenziwa iphukuphuku, nishisa izinto zenu, nizohlupheka. Sisi wena ngibona ushisa umbhede wena, usazolala phansi phezulu kwamatrasi, usazolala phezulu kwamatrasi, uzohlupheka. Ayikho lento le, musana ukudlalwa ngabantu, musana ukudlalwa ngabantu. Yabona njengoba kuzugudi kanje so, ziningi into ezisazokwenzeka, inhlupheko ezosala, bazoqolwa abantu emasontweni ngapha. Yabona nje lezi zinto zinanobudimoni, yabona lento kaGudu wakhona le Easter khona inanobudimoni nje obunye obunzima kabi. Iy'ngozi zakhona abantu basayofa emgwaqweni nje,
kuyofa abantu emgwaqweni, iy'ngozi nje esinganasidingo nje singazazi, indaba yokulandela lama-holiday. Lama-holiday wamaRoma lawa wonke nje wonke nje ayabheda, anobudimoni. Nithi nikhumbula uJesu ngeholide lamadimoni, holide lamaRoma lamadimoni, nithi nikhumbula uJesu nini? Yini neke nizibuza ukuthi kungani ukufa kukaJesu kushintsha insuku, ngoba iphasika kulonyaka lona liku-March, kulonyaka lona liku-April. Bheka manje liku-April, kude kangakanani no-April? Lijwayele ukuba sekuqaleni mangabe liku-April. Namhlanje kulonyaka lo likude le, nizothi lishintshwa yini leli phasika? Have you ever thought ukuthi yini eshintsha leli phasika?